kai tipe umat Islam ni. Panai hadis yang ka dipu wajib dalam dengan kata-kata kategori wajib nyan kiban nilai kategori wajib nyan. Kiban wajib. Berarti hana ada pebut dosa dekat. Pu kai tamah lau rukun Islam le binatang nyan pu. Le perti haram jadah yang petimang fatwa kafe Syiah apa? Yang pu wajib vaksin nyan kafe Syiah. Kafe Syiah laknat tilah fatwa diterima daripada Imam Mufti Adnan dari Suriah yang kenyan fatwa. Kerana ini yang perti binatang pu wajib vaksin nyan, jadi anti dengan tadarus, anti dengan azan, anti dengan tedong-tedong dayah madrasah rata jurung yang anti tak lagi. Cukup anti. Menancip anti hafiz. Kipan le urung anti. Padahal draw ibut keji di pelaku nyata. Harum di pajuh nyata. ATM dipukai sinan nyata. Bank dipukai sinan bak dayah kufarnya nyata. Ulama ke apa? Yang ban berusaha sakit. Yang sakit ka putuh belah suara. Yang gure awak kah putuh belah suara. Nak depu? Yang pakon putuh belah suara. Pakon. Tegah tak dimupat, tegah tak tebar fitnah. Tegah tak pajuh harum. Yang kenyan gebili Allah nalam, mati jangan mati. Kenapa tak melumpau urung bangsat, urung bejat lagi jangan mati cedera dua. Kadang menyo mati pi mentano halu ditak. Han mati nging je. Yang cok video menyo mati Abu Mudi Mesra apa? Cok video menyo mati Abu Mudi Mesra kacok video dia. Baik malai cicok dia video. Nino kenyataan di kibat. Puai rimung kofa bangainya kau jah horot gedi. Ya rimung kofa baning di go sapu. Hai rimung kofa. Kon baning ji ya. Haba leh go lu anu banyak sawan bu. Hana pu ka harap ke hari mung kofa hai. Hana masai long gua ku ja kah geno. Kepu kah penyakit. Ipeke soji si rimung kafa. Cak leke idro. Awai lon ku percaya ke kah rimung kafa. Menyapi menyaino kayak let bui gede jak. Hana perle kah. Awai kah benci ka Abu Mudi Mesra tapi di sana kah ka pegat video live pertama lon bak komen. Lampu koma ke kabila. Pakon munafik kah rimung kafa. Kayu peke dro ke bak lon. Kenapa kayu peke bak lon? Munafik paling gelap. Thamai munafik ilo hana perle ku jak mengon. Ngon perti sila munafik. Nak dengar rimung kafa? Kah bagian rimung kafa? Kah perti Islam munafik je? Baik kak petengku-tengku dah kek laut-laut kitab kena buat ni lain je kak berah baklon baik. Kutu dah bilun. Baik kak pecarong-carong dah kena hadisnya kena ayatnya kena baklon. Kah kalawan di kafe Wahabi je kalawan. Baik lun. Lo kenapa kak lawan kusuk ti luar ke? Nak dengar rimung kafa? Abu si yo kon urang lain. Orang lain je ngau siknya piu-piu boleh. Gawat abu siknya tu bang. Alah hai dengku bangai tu. Dengku pajuh harum tu nang do Aceh. Yang kerja Acehnya hanali berkat hanali urang Aceh. Nyo berakon gumego di thon tiga je kebut. Pino di thon wago gumego. Han the padi. Kunyan tanda nang do hanali berkat. Karena pakon hanali berkat. Karena but kedaliman ni no ka disokong. Ka menyetujui but bajingan, but kebejatan, but kedaliman. Ka disetujui no. Ai dumbang Aceh no tempoh le ulama no. Bangsa Aceh itempoh le ulama. Pen buke hanaruh ulama yang long terapanya nipoh bangsa Aceh. Naruh. Pun apa halon pegah tragedi thon 13 kem thumnye. Tuah lon pegah mungkin awai na lon pegah awai. Yang kifarah yo jabuh kifarah dia nyong bangsa Aceh saboh nyong bangsa Aceh. Tertuh boh unta yo jabuh dia. Pun apa lelon sebut ulamanya.
Sebut nambah urung drone yang urung malim. Yang balon piuh oleh dengku. Kuturi ike kuturi ada meno-meno Ada meno-meno kuturi yang malim, kuturi yang talim. Nampak tapaknya mau tajuk sebo-sebo. Baik dia hancur bangsa Aceh. Oh my. Mendakwah rata sago, mendakwah tentang pencuri, mendakwah tentangnya tentang je. Padahal lampu koma kuate kempanya awai kah hele yang sokong, awai awakah hele yang sokong tim ses pencuri. Mana menafai gedung lampu koma ke? Nyok ketengku mendakwah nampai ada cerun berjaya. Kop jahe-jahe tengku mendakwah no kole jak mendakwah ya pegau lucu sina. Nyata panggung. Nyata dakwah apa bulan mulut. Apa nanyo acaranya ya pegau lucu no. Dia apa Aceh pi ko bangannya hana lucu baik nonton. Lu pakai apa buat dakwahnya lucu apa? Yang pula ni lucu ni nonton di si Kaplu dia nonton di si Sonam si Johnny. Yang awaknya pi pegau lawak pi bak-bak. Ka diundang ki bak-bak dakwah. Sama-sama bui sugut yang dum. Yang tujuan bila partai sit, yang tujuan pekong berhala sit awaknya. Mandum tak tupu no bud. Na puyak som kesalahannya mube, boh panah pu dak som, boh din pu dak som. Untung pihna busi yang buka rahasia awaknya. Meu sempat hana busi na 85% je ke kafe bangsa Aceh lu. Pernah berterima kasih kelam lampu koma ke kahina-hina ke barang kepu. Tapi ke yang selamat bangsa ino dia. Karena orang lain yang selamat bangsa Aceh ino dia. Kakun barang kepu je. Selama lon ku kawar-kawar menyobarkan di korupsi di Cimecu ukuran 100 juta. Selama lon ku berkawar kerja Cimecu 10 juta. Padahal 10 juta tu ka selamat peng. Ronan mentang jen kaji hai binatang hai. Tak tiba kak bengeh ro hai. Seram tuahnya nalun pu bengeh bangsa Aceh apa. Hanya yang anti loan. Nah, yang anti loan sagai. Yang pelai ku curhat, yang pelai ku pegah, yang pelai tak awaknya becu. Baik hana ituri. Baik ikut-ikutan ngedenya. Bagah tak terpengaruh, bagah tak terpedaya dengan ulama, dengan tu ulama. Tanya ngile, apa ke pelaku le ulama? Apa hana ada depa tu dunia kerap akhir. Dunia kerap ake ramai ulama jahe di tu pintu panggung sandiwara behana depu. Dunia kerap ake ramai ulama jahe di dong atuh pintu penguasa. Yang perte sembayang ote cerit meratip ate gempa yang ku perte awaknya. Kulha kebu kulhu ku belanja. Reduk ketungkat kilat di perut kesuar li awaknya behana depu. Yang duduk ibu aku dungkat lewatnya. Kilat di bawah keluar. Parahaka yang beroji. Allah Rabbi. Hana sadar long sebagian bangsa Aceh lun hana sadar yang nyanban ka kehancuran di nang Aceh sebahagian bangsa Aceh lun hana sadar long. Maka ji hurung Aceh, hai bangsa mulia lun, di sangat na gebi pikiran, gebi ate, gebi akal li Allah, nanti mikir becu, baik hana nanti mikir, baik bangga dengan bu jahe, baik bangga dengan ulama su, kan ulama su-nya yang pertama ngeta-getanya mau tengok dalam surga, hana tuah tak tunduk tak, yang pulai terpuja ma ada dengan dia, tau berat hai dengan gure. Tahu re, nyan haba dengku, behanan dah haba dengku, nui no dengku pegawai bisnis, dum babak kubu pegawai bisnis no dum dengku, kajak bet inan bak kubu, bayi peng, Allahu Rabbi, ino pegawai kesalahan tamu zina, ino jak bayi bak baitul mal, pegepama kekias lagi nyan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Gekiah mama gekiah. Truk bak hadis vaksin na bak limpap. Hadis vaksin. Alai pu hadis vaksin hom. Alai pane ayatnya hom kai cok dapat kenan ha kenan nun kenan in ngon rin ka kenan. Ha ngon ke ka kenan kai bersapat dipegot tu kita bawa ayat. Dipegot tu kita bawa hadis. Behana nu tupu.
Hana hadis vaksinnya. Yang menyokong diciptakan oleh para pengkhianat, diciptakan oleh para kaum munafik, diciptakan oleh para urang pajuh riba. Hana hadis vaksin dan hana wajib. Toh yang wajib oleh Allah. Toh yang wajib. Baik dia pegah wajib vaksin. Dia hancur ke kata ada kena pertemong darah bui, pertemong laju darah bui. Baik dia ajak bangsa Aceh London, baik dia pegah wajib vaksin. Ambrut maka mulai sangkit coronanya dia cek. Nang betul lagi kepegah le abu payah pasi urung yang kenong coronanya kan? Kepegah le abu payah pasi. Nang negeri abu payah pasi urung don. Nya ulama kampanye ti. Bayar nana depu. Abu payah pasi. Nya urung pekong malik mahmu. Nya urung pekong tim daki mana? Yang lebih yang wate kampanye berusaha soi ji pekong. Nandu soi pekong. Kita nyong dia ba urung Aceh pidi, ba urung Aceh Timur. Yang lebih tanda tangan pabrik Menko penan Menko kan apa? Kamu pok motor ji siapa? Kai tengah. Banyak ulama tak berah. Tatri mendum seram dua kon hana tatri. Yang para ulama tu yang kan tatri mendum. Bandung kita tatri. Baik apa ulama do ino. Bahkan urunya kerja tebu do ke ulama. Kerja pegah do ke ulama. Allahu Rabbi. Musidro Nabi ya. Nabi Muhammad. Yang Rasul Allah. Tapi kanyan hana gedepu sidro Rasul. Tapi truk ba lempap pa lagi nyo you know. Naduk ba daya hede trip viat. Toh ke sang dro ku katinggi that ilmai. Yang tinggi dah dro ku ilmai ke sang dro ku urung kamalim dah ka so syurga tok. Yang ka trip ba daya bangga lo. Ramethat tengku yang membanggakan dirinya. Tinggi ilmu ramethat dia cek. Ramethat. Dakwah lahir data kau. Dakwah cerita tentang je hukum dah perle laju hukum dah pelikut pendakwah punya hukum dah pelikut pedu hukum leku baru dalam dakwah baik mendakwah rata tago nyempi tengku lempap lagi nyopi nyodit peng ni jok bak dakwah mate mai hai tim jak contoh nanti wahidnya utak peng ni ai wahid nanti wahid na punai hinggelun ji ti wahid tiada hirin ramai yang pertai saya pajuh peng bak berhala si dawaknya behana na depu pertai penyokong partai si dawaknya nanti akhirin yang pegah droi ketua FPI ketua pokoma ke yang tepo yang kajaga noi kah eluk temoe nya rumah sikula yang kah jaga lampu koma ki no tho tepo atrai pegah dia bak tiat tahirin haram jadah yang be mengaku droi mujahidin mujahibli ke kayak pegah do ke mujahidin musabah je mo pi hana long ka perut pegah mujahidin pukoma ke no perbuatan yang ka dipelaku oleh pertek ia boh Aceh yang hana tanggung jawab di pemalai marwah Aceh nak kerja tangan ni pegah do ke mujahidin hampa mak bui ke mamandum ke rupaji jamanan ceram tuah hana putat tapi panjang muka di mah pajan kelai akan dah sambung long tanyo pajan mentong tetap tatim lawan para pengkhianatnya tatim lawan para ulama sunya tatim lawan para tengku pendakwah yang jahiliyah yang dum tatim lawan kon dengan karena Allah awaknya di mendakwah andai saja awaknya dengan karena Allah di mendakwah saat ngundang leurung drone hacedram tuah hanai patok peng hanai patok kena awaknya kon dimudakwahkan dengan karena Allah dimudakwah karena RP ini menyedit Nabi di saat mengundang tengku mudakwah yang pegah Nabi sekian kan Nabi 2 juta mati mah hitim jak pegah alasan anjir lonjak tengku bergana begini yang tengku leweknya yang menegakkan hukum Allah musabah hana lagi Nyona sebagian ulama fitnah go.
Padahal gelar draw tu sagai Aceh sagai nang gelar draw. Terus medan hanai tu iyo nya ulama. Nah ulama Aceh yang kagang ke draw ke ulama berah. Ya Aceh sagai gelar ulama. Tapi Allah medan kerja gede kon ulama hanai mana mi tu ripi. Kon lagi setakat Abu Amran Wali. Nyanyi tu berah ulama. Seluruh Nusantara itu ri. Nyang lah ulama. Ulama yang difitnah oleh perti kaum pajuh riba. Ilon tetap mencintai Abu Amran Wali. Yang bapi pegah yang tetap ratib terbayar. Hai perti dah juga yang pegah ratib. Kreatif pegah tetap. Pecit vaksin pukoma ke hana tetap. Yang kapaso darah bui nan nyan hana tetap. Yang kapajuh harum misinan peng riba kapajuh peng bak pemerintah Jawa dum kapajuhnya hana tetap. Yang ketipai umat Islam dengan nyo dengan jehdum nyan pe hana tetap. Hana tetap bu. Lampu koma ke kak pegah hana besar kena buat lu. Taboh keturunan ke harum ke baju. Kenapa kak bangga? Nak buka rahasia baju. Selama hana draw ke le Abu Nazis, dicok kuasa liji di Tiasanon Batak yang. Dicok kuasa liji. Karena Abu Nazis hasil dalam tua hana keturunan. Hana keturunan sayang tak? Hana keturunan Abu Nazis dicok kuasa liji. Bahkan segolom lon pekafe Abu Mudi riba yang awai drog. Dan awai drog Abu Nazis yang pekafe gotnyam. Pakiban cara ke pekafe dengar nak aku pegah. Yang watena drog almarhum. Na pernah gehun. Yang apabila lum tengok hanale dayah mudi mesranyo han gebi buka cabang fasilitas rumah sikula. Dan soyang buka cabang fasilitas rumah sikula gepe kafe le Abu Nazis. Nyan yang pertama icok kuasa. Icok kuasa dan dicok harta Abu Nazis. Abu Nazis na adik ke taboh. Tapi ka meninggal. Ipoh le aparat keamanan yang menawai. Yang menancit dicok kuasa le tutup. Yang tutup, nanutri tutup. Yang nebangga-bangga kal le ron kenu ya coblos partai kaplat yang le urung ron. Yang tutup, belum pegah tutup. Nan tutup kan? Menancit tutup dan abia jenip. Selama hanadro Abu Leman, selama hanadro dicok kuasa le si tutup kan. Wate nadro kementang matema aji. Hana soturi si tutup kan. Nyai nong tusuk yang mengkawin yang kedua yang. Yang di mengkawin yang kedua nyan pelacur bekas di le kau pasui. Awai masa konflik. Pencara tusuk kena ya bila jak bimbing ino Aceh. Kalam keluarga do nyaji menikah dengan inong kedua yang. Nai restui le inong put. Buka rahasia apa cu. Yang kenyan dicok gelar selama hanadro Abu Leman. Selama hanadro gehle. Nyan, dicok kuasa nan dibirun, dijinip yang. Nyan le tusuk yang. Yang berkan hana sodri tusuk yang. Menanti tiabia boneng yang. Yang tiabia jinip boneng yang. Yang padu mumu ji hen bak nebeki. Thon dikrumlah lapan tha lahi ji, ban berosa cik lahi. Tu haji si thon ngelun. Tapi nu wajah hai. Nyan tu panu bak nebeki le urung dron yang kanang ke le urung dron nyan ulama. Nyan anu si Nasir cua. Nyan anu si Nasir cua yang yah si sonang nyan. Yah si sop sinan yang Nabi ajnibnya yang si sop sinan ji. Yang ji si sop sinan. Behana tu pu. Yang yah hadiji si Nasir. Cua DITI yah haji hawai. Inu kan ya bi gelar ke ji. Ulama. Dirangkul anu yatim piatu. Nan rundon yatim piatu. Ke burung drone kai pu bangai. Kadi pu bangai memandum ja intat kena nanu. Ja ju intat hana apa-apa. Yang saya partai si nyan. Saya ikut pemilu si nyan. Nyan cua. Menyokak pegah baklun nyan ulama tapak ke peduk dengan muka nyan kon setakat label kaplu boneng nyan ulama. Kanji ulama.
Panai ulama, kaplat ulama, kaplat PDI si yana. Yang urung sambut kafe berhala si yana. Behana na depu. Ada begahnya ulama kati bonengnya. Tak jumoh mentang lagi jumoh bu ya. Pursih baneng pajuh bangke. Ha? Pursih baneng pajuh bangke yang hiya abi ajinipnya. Kau mau kebegah api. Yang pulai ka pulih pak jaro apa belum? Kaji hai abi ajini baik degat hak kemupat, baik degat hak ketebar fitnah. Nyatakah kakun kegap Wahabi memandum kawak Dr. Musakit Zainal Abidin? Kakak begah kegap Wahabi. Padahal gula ke nyata positif corona. Pakam kayak begah kegap Wahabi ke? Nama Yahudi kah habut ke? Hah? Boneng? Oh boneng. Tikai go lewat temu dakwah nyen pegah ba baik tot hang ngok. King tak nafah ke nyaipo. Igo kementong mena cukup king nafah ke. Harum degar hak baju. Katipai umat Islam dengan kayak banan gelar anak yatim piatu lampu koma ke. Ha? Kapkekah awakah mentang yang bila anak yatim? Ha? Yang bi sedekah. Ikan lebih bak sedekah ku bi ke fakir miskin dan ke anak yatim piatu senang. Tapi hana pulai aku jak pedudra aku. Hana pulai aku jak pedudra aku nak tabi Indomie bro inan sabah pak lampu koma tu. Ikan tiga aku bi 3 juta paling kurang. Kau jelek. Kajut dia. Bi dengar tu. Benar aku bisa kah long kan yatim piatu mana? Jauh peterang ni. Betul nah. Kepu aku sih nyole. Hana aku belum bangsa aku pu. Hana aku lelon ku jak pelemah. Resip yang aku belum lelon bangsa aku. Hana pule. Kau lagi lempap lain nabi sedekah bacut lampu koma ni. Tak apa bak media sosial nak diuleu. Ikem 10 juta aku habis. Iro do aku. Kon punya mudahok. 10 juta aku tolong bangsa aku cilon sinoi inang rocehnya. Odi bah pilon sinoi Kanada. Mai lo hana pulai aku jak pedudro. Keso aku bi, keso aku tolong. So gaduh pegah kurang yang temit. Mekah handang aku tolong. Hai lempap. Hana kedepu lon so yang aku tolong lelon. Ha? Yang puntung kaki na lon tolong, yang nyolon tolong. Ha? Baik ke bukai gimana hana? Hana pulai pilon kuya upload bak media sosialnya. Ya? Ban mentang berusaha transport peng urang bandar urang tuha. Ana tabona. Hana payah berah. Hana pulai kita tajak perah yang sedekahnya kon untuk tajak pamerkan. Kau lagi lempap lain nabi sedekah cok petulung lampu koma. Na tiji Indomie bro sabah plastik. Cok petulung. Nampak mak. Nyamban kabi sedekah ke bangsa aku. Kayak pamer le kabi sedekah. Ha? Mutoh dro aku nabi sedekah. Ha, ikem 10 juta harta dro aku, iro dro aku bi sedekah. Kon ku jak mendah dan kon ku pajuh gaji buta bak kafe berhala tinan ku jak bi sedekah ke bangsa. Dengan keikhlasan, dengan hati yang tulus ku bi sedekah ke bangsa aku. Ku tolong bangsa bina kemampuan. Dan kon ku jak pamer. Kaji lain urang baik ka dulu hobsinyo. Baik ka buke hobsinyo hanai tolong fakir miskin dan yatim piatu nang rocek. Ike iro do aku dulu. Lempap lain panena menyutayum sedekah ngempeng iro do mate mah hai je. Manga itu biat ia boh ngempeng ku berayu. Ha jahe ku berapa? Urang Aceh menyoba bi sedekah. Ha menyoba bi sedekah nyan di Aceh nyan nyo perte dengku lewek nyo. Manga itu biat ia boh ngai bi sedekah. Anu mentang no curak but awaknya ni kai pelaku no tebi sedekah sabah plastik putihnya. Sabah plastik hijau apa merah. Indomie sabah tung, minyak makan 3 kilo, beruh nabi sabah sak, boh manok nabi sabah limping. Ha cok tu foto tu. Ha. Entah menan dah tolong bangsa tu. Kan menan cara dah tolong bangsa tu baik tu pulai urang sedekahnya. Ha? Tapi sak jaronun baik tu pulai jarawi ya. Nampak? Nyobi sedekah yang hana pamer bak media sosial hana mengat. Mentah nak ita mau lempeng. Nya ita mau lempeng le urung salurkan infaknya infak je tu. Yang pegak balik hau bebe dia yo infak Malaysia na. Sebab nagi oleh Nabi. Nagi oleh Nabi yo minta sedekah. Bisa abut mayang-mayang. Api but yang mengade. Ya mengade tipe umat Islam. Yang metah infak blok tanah metah ke wakaf punya wakaf puji. Yang tengok hotel di blok oleh bangsa Aceh pegak gak milik. Mandum dah dupui sedram tu. Anak tu dia minta bibi sedekah no. Bibi sedekah no yang betul-betul.
Menancipnya kena sanjungi anak yatim betul-betul dengan karena Allah. Panjang tak kalun ceramah berai ka bunuh kalun kena pemati menyumenan hai siram tuahnya pi ramai tak ulung laki. Solun kena pi demanya. Upai je menduaro. Kon handa pi. Upai je dem duaro. Untuk itu